هست و هلوس برنامه که بشه کردیا دنگ امریکایه که صالح دمیجر برایود به گودار هجا اف دمیوشات اس نجی بالایش دنگ امریکا لواشنطن ده برنامه کنیو هست و هلوس دالشون هفکار خواه صالح دمیجرد گل و دامه و جاری مجارمه روشا روزنامه گریه لترکیه. ده هفتیا بوریدا سازیا روزنامه وانین بسنور راپورت خویا سالانه دربار آزادیا روزنامه گریه لجیهان وشاند. ده ایندکس راپورت ده هاتیه که روشا آزادیا روزنامه گریه لترکیه گلک خرابه. رزبندیا ترکیه بو بمپیکرنا آزادیا روزنامه گریه کتیه خوار و ترکیه جبو روزنامه وانم بوی زیندانک مزن. دوان روزان دا ام روزا آزادیا روزنامه گریه جیهانی لبیرتینین که روزا سی گلانه. جبو دانوستاندن سروی مجاره دو روزنامه واند گلمدانه. برای سامیتان جستانبول و دناوا ترکیه دا هر وها جه کوجبریه روزنامه وان فهیم ایشک جه آلمانیا دگلمدایه. بریز فهم ایشک بری 3 سالان جبر زوریا لسر روزنامه وانان جه ترکیه وکه صدان روزنامه وانین دی رویای اوروپا. اما وی مجالت گل هر دو بریزان گوتو بیج بکین. هر وها متکلی بر روزنامه وانین کلگل سازین روزنامه گریه دولت کاردکندانی لی مخابن آماده نبون بجداری دی برنامه دا بکن و برسوا پرسین ما بدن. پیشی درباره روشا روزنامه‌گری لترکیه و به تایبەت روشا روزنامه‌گری بو کردی لترکیه امج روزنامه‌وان سامیتان دپرسین. برس سامیتان روزنامه‌وان ج استانبول اف دمی وشات. که سامی و دمک دریش لترکیه کار روزنامه‌گری کریه و هندکن. جهان جیوان روزان آزادیا روزنامه‌گری جهانی پیروز دکه. روشا روزنامه‌گری و روزنامه‌وان لترکیه چوان دبینی. بله یعنی ترکیه دیروز خود پرزیدن بیشن دوار روزنامه‌گری دا روزنامه‌گری که آزاد نبود یعنی هر تم پستو پیکوتی هبون هر تم آستنگی هبون لتجاریش بقاسی ایرو وکی ایرو خراب نبود یعنی جبرگو ایرو ام بیشن به تایبتی اف چند سال داوی روش گلک خرابتر بویه درفت کارکرنش بو روزنامه‌گری گلکی کم بویه گلک روزنامه‌گر کاروباری خواهتنه آویتناتنه درخستن هندک جوانم بیشن لسر سوشال مدیا لسر یوتیوب و لسر جدید دخوازن تشتکی آلترناتیف چکن درفت بوی جنایه داینه پری جارانم بیشن اف خباتن آستن کنیت بربند کرنه مثلا تلویزیونن کو هندکی لدیجی حکومت هم بیشن دنگ خوب بلندکن و رخنه دکن بجزای گرانتین جزا کرنه بیشن پریجاران اف ساتلیت ترک ساتی هندک تلویزیون اوی دردخه جسر ساتلیت خود دردخه بوی آوایجی ریل بر وان تلویزیونان دیگر وان کانال تلویزیون دیگر کو خوابی گینن بیشن گرسک مرزین یا ترکیه جبر کو لترکیه پرانی امروان امتر ساتلیت ترک ساتی تلویزیون تماشا که وکی دیجی امیجن تابعتی روزنامه‌گرین کرد زیادتر زحمتی دکشینن آژانس وانیان و چیان و تلویزیون وان و روزنامه وان گلی که وان هاتن گرتنه اون زن وکی آزادی. یک سامی امی بین سروان خالان روزنامه‌گری کردی روزنامه‌گری اپوزیسیون چاویا روزنامه‌گری یا سربخواه وقتی زانی لترکیه دچ روش دایا لپیشی گهدارجی و امجی دخوازن بزانن صدمن وان تکچون آنجی باشکتنا یا آزادی روزنامه‌گری ل ترکیه چنه و که هون روزنامه وان صدمان ده چه داده بینن بو چی ولی هات صدما سرکی اوه کو ام بیشن یعنی هزن دستلاتار نخوازن هزن دجبر هبل بیش بری و دخوازن او روزنامه‌گری و قادا ام بیشن را گهاندنه جی به تمامی ده بین دستلاتی وان ده به و لگوری دخواز وان تب بگره مثلا بنگهین اوه دما ام بیشن حکومت اسلامی اکه دقیقاً هف ام بیشن وکی هف دفکرن لیو اوه دنجی مثلا هنرک در دورین چپگر و کرد ام بیشن اوجی هجمان وان پر کی اوان کیم یعنی هزا وان کیم مرو کار بیشی یعنی لگوری وانی دن هزا وان کیم ام بیشن دقیقاً کیم کسان مرو کار بیشن اجبوری که مرو نکار پر بیشه کو مدیا که خرد یا مخالفت ام بیشن مخالفت و یا دجبر هیه تشکل ساتونه به تمامی گرانی دست حکومت بخوده در دور لیبرال هبون مثلا اواناشی هندک وان یا تسلیمی حکومت بون
tamamıyla bekar hattın yani kadi hattın dürkhistin mesela em bejin ev Doğan medya dugotun Aydın Doğan var mesela gerek televizyon destevan da buna bu CNN Türk falan Pişra ev televizyon Jüvistan'dan bejin ev Demirören heyen Aligiri Erdoğan'ın Wikeri mesela yani. Cüböki praniye bejin televizyon sedi hafta haşte sedi not hatta de deste hükümet tepkada yani bejin. Nüçeyli bu divandı da. Keksami CHP hezeke mazın ya opozisyonu heza heri mazına. Gelo çawa au be rojnamegeri mana çawan nikarin xwafarsken ser ada rojnamegeri bu kuxabgehinen gel li Türkiye. Yani hedek evivan hene tabi mesela mesela rojname Cumhuriyeti kuvveti embejin munukare beje ne yani evke hezek kun rojname ki ku jmej van bejin hebu despeka komar evirda o neziki embejin CHP bu. Yani mesela evki servi hatakin operasyona ki servi hatakin embejin xabatkare ve hatin girtini o salan girtiman cezalı hat birini falan filan davi da berpesiyar rojname tamamı hatta tasfiyekil şunavi henek edin hatın şunavan mesela işte vekim goti ev rojname sözcü heye mesela vekim rukar bej vekim berdef kısakir yani ev kurdiyavi evci mesela yani neziki derdura Ergenekoncuya yani bejin Kemalisti Nicat Perest yani ev mugoti ser dijminati belki projeme ki her izede frotun li golivan edin duvarı mesela dijayete kurdada bejin digejin hef li servej mesela henek pek hatın xwedî ve ma mecbur ma bire ve biçe derva yani revşi bir avayıp mesela bejin Halk TV heye tele yek heye bejin televizyona usta gündezi CHP ne Evanajı mesela her roz ceza loğante birine. Rütüke bejin saziya bilin diye radyo televizyona yani bencetin berede yani ceza loğante. Rotok hatta çı ast rotok giredai devleti yan saziye ke devleti yan jî serbixwe. Ne serbixwe saziye devleti nünerin partiyat hani legal bejin bürokratan nünere partiyan hele metayi HDP jiye bejin le praniş berku deste MHP ve AKP'de her dönem bin yek jibu ekeje dikare mesela nünere ki evi hebu nünere CHP bu teda mesela deste AKP MHP hatta tasfiye kirin rütüki hatta derxistin birayı van dengi vanan bejin yani biryarên wan derbazdı bin bele o cezayı giran yani televizyonun kunaxwazın dibirinen bejin revşek büyü avay heye yani goya her varida mesela pesu pekuti ekser civake heye yani numune her davi ev daxiyene mesela seruki diyaneti de derbarên bejin korona edakü beje işte ber be nikah de zevcinden beje şey be zevac behevra dijin ya işte jiber mesela homoseksüelite ev korona heye lemberi ve baroya yani Parezaran ya Ankara daxiyene ta derbarê wî da lê pirsîn têvekirine yani doz lê têvekirine rewşek vî awayî heye ne tenê azadiya rojnamegerî azadiya ramanê jî têbin pêkirin bilê azadiya ramanê azadiya darzanê bejin evê yani mehkemekirinê yani yê mahkemeyan ye ew ye dozgera ye bejin dadgera ye kesî tune yani Keksami em beyne ser sosyal medya civakî gelo medya civakî çi awayî tê sansûr kirin Evjin ha mesela İran'ı çeke bu dibe vazire kare hındır gotiye mehaltan ha bejin nizam 6000 hesabın sosyal medyaya melservan lekulin kuriye mecmuan mesela çağırtı da nizam 6 hep berpisevan megirtine bejin mesela pevajoya Afrin'e mesela gerek insan jiber ku tiştek parvakin leser Facebook leser Twitter'e bejin polis avet ser malevan evgirtin bejin avetin hındırı Evet bir avayı heye mesela yani jiber nüçeyken bejin her davi mesela berpirse durujname gerek Kürt yeni yaşamı o sahipçi ye Oda TV jiber ku nüçek dane nüçek ku endame ki mite Libya'ya hatiye kuştun nüçeye ve çekirne nahavi kes döndürü danem yani teniş bu veki o ev mesela kes ku hatiye kuştun şundan mite bukhast em bejin ev şandiye bejin kulik şandine yani bu çelenk de bejin şandine
cenazevi parlamentereki li parlamentoya eşkereke ku endam mite lezgel ve ikinci mesela rojnameger ev se mehen dundurudanım. Keksami hesabın bu Kurdiye Facebook'ın Instagram'u u Twitter'ı gelek kim tenditin u jimareke zede ya Kurdaniyem Kurdi axiv li Türkiye hene. Sademaveye ki hun bu çi vedgerinin. Ev mesela yani jiberku yani ev hecmar zede de be kesek Kurdi dinvisinin evdekin le yani hecmara Kurdi nvisanen bejin Kurdi axiban jiberku kim de ben mekhaben jiber mesela asimilasyon yani ki böyle vakire daye le işte gidici mesela dikes ne vere ki beri işte parva tabii işte darbe 15-20 heyemejin ya da 2016 han gele kesa hesabı khoy sosyal medya girtine jiberku liservi dozlu kesa hatta vekirni gele kesa hatta girtine hembejin munzan beri ve hembejin pevajuya çare seriye bu ki herkesi her tiş parva dikir tabii ki Kurdan'ın bejin تشتغلك سياسي وتشتغلك توجي بارفا ذكر جبوكي قالك كاس مجبور ما حسابي خوي بقرنا كيم كاس دكارن تشتا بارفا بقرنا بيش كردي نويساندن يعني كيجي اوه بيش يعني مثلا كردي نويساندن problem ما هي كسامي برينها باكيتك هبو يا عفويه وكا باكيت انفاز تا ناسكرين گلو روزنامه‌وان جه روزنامه‌وانت آزادگیرنی دا چه بو هند کساتن آزادگیرن یا نه؟ نه مخابن اف جبرکو اف روزنامه‌گر ام بجن یعنی ایدی دراستی خود مثلا کس جبر کاری تشتی کریه نه اجازه کنی همی مثلا وکی ام بجن روزنامه‌گر وکی یه ترور اتیاب کنی دما bu terör ام بجن روشت کو yani تداخليني اجدابه terörist mi te kuştu beji terörist yani Keksamit haftya burida saziya navnetavi RSF rexisna rojnamavanên Bêsnûr raporta xwe ya salane weşand û Türkiye rexne dike. Ciyê vê raportê rojnamavaniya Türkiye da rojnamegeriya Türkiye da çi bû û hûn derbarê wê çi dibêjin? Niha tabii raporu bir rengen bejin yani daxiyeni evet çapamani evet amaniya neziki devlet yani deslatiye da cihna göre cihbigre veki işte duhazı Türkiye reş bikinci bu reşkına Türkiye dikin evgiş dereven yani liguri mesela rojnamegeri girti tünele kesi ku girti ne jner rojnamegerin şu an bejin teröristin yani büyüya TP nasakini le dünya çapamani am bejin muhalif da ya evet benek cih digrem jiberku yani ha mesela insan ku mafem robad Paris'in jem bir rahati tengirtin ve mesela beri şey kısa tüne bu yani insan ki veki mesela Osman Kavala ve salana girti yani sedema işte mesela mahkeme berza cardın işte gidin derhasına işte vekil Revşe Selahattin Demirtaş bana berçavan yani mahkeme Avrupa işli beje yani bence de siyasi hatine girtini tüstü cevantın edvi bir berdan bernadın yani Revşe gibi havayı Keksami rojnamavanên naskirîn ha de girtîgeha daneyên weke Ahmet Alt û gelek kesên din rojnamavanên din yên naskirî kûcber bûne ji Tirkiye derketine. Raya giştiya Tirkiye çi dibêje derbarê vê yekî? Raya giştî vekî min gotî yani asıl civak bixwe ev bûye em bêjin yani niha mesela dema bala xwe bidê em bêjin anketê ku têne kirine jî rapirsînê ku têne kirine derbarê hikûmetê de desthilatiya hikûmetê em bêjin piştgiriya gel ji bo hikûmet çek kêmtir dibe. Yani niha em bêjin desthilatiya xwe jî bi darê zorê yani derbarê van raya giştî binî van bêjin van tişta tabii dibîne û rexne jî dike em bêjin nava civakê de ji berê zêdetir em bêjin vê rejimê û van kirinan rexne dikin em lê wekî min gotir çê xuya em bêjin tu çapemeniya wan da ev tiş hiç xuya nakine wekî pir caran dijî wê xeber din işte mesela em bêjin rojnamegerek wekî Can Dündar ya ji wekî gotî Ahmet Altan yani herkes dizane ku tu alaqa wî bi derbeyê leşkerî tune ku insanek sivîl bû em bêjin taradaki insanek demokrat bu, vejekar bu yani vekî min gotî mesela ev işte o operasyona Kurdistanê yani jî em bêjin êrişek ser Cumhuriyetê pêk hat de encam wê de em bêjin işte Can Dündar wan mecbûr me bireve biçe ev em bêjin Avrupayê. Keksami pirsameya dawiyê li ser vîrusa korona rolê wê niha li ser rojnamegeriya Tirkiye çi ye? Ji ber ku her kesek mal da maye medya civakî xurt bûye pir kes dişên di malên xwe da
دمدیا جواکی دا وشانه بکن هون وی قوناغه چاوان دنرخینن yani tabii korona vaki pandemi em bejin em hemi dil girtiren رو کاری بجن کسی که از دیدش مالا خدا کردن لیوکی وقتی yani deriye dici fede ben bejin yani evven bejin xabatin online zeyde de benim internet zeyde tip karını vaki dici tabii yani çiçek koyan bejin rojnameger de bejin kesel kadet bejin mukabel evet xabatin خطر سروان زیده yani bejin belgiriyen taybet ne ingirtinem bu parasına tendristi avan rojname gerem rukare ve beje yani bu tendristi avan bu evan tedbirin pevist ne ingirtinem o bejin یک سامی تشتکی کو دخوازی بیجی گوتی yani روشا rojnamegeriye mukabel yani Ali kebap geleki xrab xoyet gele Ali dadaji ev heye yani bejin yani civaki da kartın çeli ben civak van tutat da bine yani çıkasa bejin be şartın ji çıkas ajitasyon propaganda ki reji verek kirneji civak bıçağı xo gelek tutat da bine zve bejim yani برای سامیتان روزنامه وانج ترکیه گلک سپاس بو بجداریا و سپاس خواهش مالدام نهاجی گهدار نهجاج آلمانیا روزنامه وان فهم ایشید گلمه دایا برای فهم ایشک روزنامه وان کرد یه ترکیه کوچبری اروپا بوی افدمی وشاد ساوی زور سپاس خرابی ما مسابقه دزانی روزا سی گلانی روزا آزادیا روزنامه گریا جهانیه و بیر آنینه دا سازیا روزنامه وان به سنور هفتیا بوری راپورتا خوشاند و ترکیه رخنه دکه و هون روشا روزنامه‌گریه ایرو لترکیه چاوان دبین yani birası hatta nuha gavayım dağıyan medgul Türkiye sedi nodu bench çapebeni dibin kontrola hükümet ede Levan rojana rapor tatiri belaf kirin ku edine sedi nodu bence ama sedi nodu haş dibin kontrola devlet Türkiye yani destek hükümet ede Disa raporta cihan edeceğim zanın dinav sedu haşte velaten cihan ede Türkiye reza sedu pencu çarandayız Ali azadiya çapemeni ver. Her usa yani raporta her izara kubrası merif pevavar bükü vega her ikem sedu du rojname var zindan eden Türkiye yani bir taybet pişti 2016 ve hatta nuha gerek heval ilmeğin rojname var hatın girtin hatın zindani kirin o hinek juan bir sala ceza farını yani tene jiber nüçeyen xuş, jiber nüviseyen xuş, jiber rayu rabanen xuş yani tü çalaki kidin rojname geriye pevettine her usa xabatlar rojname yanjı çapemeniye de hatını girtine yani takriben 22 kişi ve xabatkarın rojname yani ne ben bejin ve rojname var evji biz vesede bir hatını girtin yani divi varide merif Ali Türkiye ve Belerxine mukabın ne revşa rojname geriye bu neyci revşa rojname vanan brastici revşeki gerek xaternak de bu taybete u Türkiye'ci gerek girti hatın berdan dina gana di yek rojname van tüne yek siyasetmedar tüne hemu zindanan hatın girtin نهاجی دبن خطر کرونا ایدن یعنی درو شکی وساده برم به حسانیت کاره به جکون مخابن ده سالا 2020 دیسا روزنامه وان چی کرد چی ترک چی ملت اندن به هوایی که آزاد نکارن بنفسینن her usa dirat xateriye de ve gulane rojnamevariye de dîsa çaremane zindan. Saziyên rojnamegerî û medya Ewropa bû rewşa rojnamegeriyê li Tirkiye çi dibêjin? Yani gerek saziyên li Ewropayê bi rastî di serî de em bêjin saziyên navdeteviyê rojnamegeriyê her daim baldarin, alaqadarin, raportan dinivîsînin, rewşa wan dinirxînin cîhanê belav dikin. Çapemeniya Avrupa'yı da jî yani mirov haqîneke bi rastî jî her nûçeyên ku di derheq rojnamegerin li Tirkiye di zindanê de ne yan jî di nav Qeterê de ne têle nivîsin bi baldarî tê şopandin lê feqet ew baldariya ku li çapemeniya Avrupa'yê yan jî ew baldariya ku em bêjin li saziyên Cali saziyên rojnamevaniyê yên Avrupa'yê ve tê dîtin
cali rayedariya devletan de nayeditin. Yani rayedarın devletin Avrupa'ya divari de lehember Türkiye ne tane divari rojname geriyedi. Divari bafin robandı, divari hak edin de mıhabın berteka tüm lehember Türkiye nişan nadın. Yani rojname u televizyon andı. Rojname geriye Türkiye kaldıkın ama mıhabın cali devlet andı. Hemen tiştiyem nabinin. Gek fehim tekeliyawa be rojnamavanên dinyên opozisyonê ra di çi az daye? Yani tekili enviyavayı bejin. Nüçeyin xuçezkin le taybet embejin mesela velatın veki Türkiye rojnamevani her saat beşek giring ya jiyane. Yani her rojnamevan bağvayı ki dinci çalakvan ekiye mıhabın. Yani belki cali rojnamevani ve merhebine xine biviyekê nirxandin kêm dibe ama ji ber ku Tirkiye hikûmetekî zordest heye û gelek mafê mirovan û bir awayekî tund bin pê dike ji ber wê yekê her rojnamevan bi rengekî wek çalakvanekî jî bi kar dike. Lê li Avrupayê rojnamevanî ser esasekî din dimeşî. Yani em bêjin ew zexta herî mezin ser rojnamevanan yan jî ser rojnameyan tune ji ber wê yekê awayekî meslekî li vê yekê dinerin. Bu awayekî meslekî li vê yekê dinerin ji ber wê yekê jî zêdetir nûçeyan bikartîn ama tabii ji bo piştgiriyê car carna rûpelên taybet jî rojnamevanên girtî re yan jî em bêjin êku bikarbin zexta ser rojnamegerî û zexta ser rojnamevanan Tirkiye aşkere bikin ji bo yekê didin wan jî ew jî car carna lûr dilipsînin em bêjin nûçeyên xwe raportên xwe belav dikin her wisa hin bernameyên taybet de jî vê meseleyê lêv dikin ama em bêjin Tirkiye ecî rojnamevanî her wisa çalakvaniyê jî ya jî rastiyekî jiyanê em dibe vê yeka jî bibînin. Belê. Gek fehim wek dizanî gelek rojnamavanên Kurd û yên Türk jî ji Tirkiye koçber bûne li Ewropa dijîn li welatên di dijîn. Hûn heta niha karîne bibine hêzeke weke opozisyon li hember saziyên dewletê yan jî rojnamegeriya desthilatê. Yani divî warî di kemasî heye. Piştî ez hatim em bêjin meteklî xul gel saziyên dervey welat yani saziyên welatên Avrupayê re rojnamevanî re danî fakat em xud nav hev de bi awayekî xurt bi rexistinî ninin. Belê tekliyê me gel heveye danûstendirê me heye pirî caran ji bo hin çalakiyan em bi hev re bi şîrikî hin gavan davêjin ama rastarast wek saziyekî em karibin bi hev re tez bigerin divî warî di kemasî heye vê dumayê de ew jî nav rojnamevanên Kurd de têkên geçî kirin. Yani belki mesela koronayı ne bana hatta gav jî hatibû navêtin. Pirsame jî her ew bû weke rojnamavanên Kurd li derveyî welat an jî rojnamavanên opozisyonê hûn dikarin çi ji bo xelkê xwe li nava Tirkiye bikin. Yani ew ji bo ku em li nava Tirkiye bi bandor bin li bandora hin kar û xebat hene tên kirin. Yani hevalên me ji Tirkiye derketine der bi taybet yên Kurd gerek saziyên çapemenî dan dest pê kirin. Yani li Avrupayê niha çendîn televîzyon hene çendîn malper hene çendîn em bêjin rojname hene li wan dera berê xwe danî Tirkiye karûbarê xwe dimeşînin. Yani em bêjin li Avrupayê ne fakat wekî li Avrupayê ne wekî li Tirkiye bin wekî li Bakurê Kurdistanê bin wekî ku li Kurdistanê bin karê xwe dimeşînin. Yani divî warî de ew rastiya ku li nava Tirkiye nagîje însana bi riya rojnamegerên Avrupayê bi rastî bi berfirehtir tê belav kirin. Tabii teknolojiye îro jî rê dide ku hemû însan karibe bigîje vê yekê. Yani îro li Avrupayê çendîn rojname û televîzyon her wisa Tirkiye jî tên
şopanın Türkiye'den ditin evana bandor ekidiki yani takriben 3 sal derveyi velatın 3 sal cirojname geri dikim yani F3 salajı ev kare kubere milvelat dikir Avrupa'yı ciddi dominin gelek hevalendenci karubare hududu vardı da dominin fakat tabi mirov kul velat xubi kare xub avay ki azat pek bile tiştekidir yani çünkü az bu hoca histikim her ku en vakt nabere derbastı ve Germanya velat dur dibin yani ev tiştek ev hestek kul velat linaji insanan çezme beguman derbe velat ev hest be hesani çerabe heste heyji hediye sardı be berveye keçidi be vakt ser derbastları biraz sici azadiya çapameniye azadiya rojnama falan Türkiye cidden dest lazım hem bir dest bakın ku bir karvin zedetir bandor ser rayedaran bandor ser dua kepkin bahava eki rastaqim bahava eki rekupê ku demokratik. Belê. Bidît nava mamosta reaksiyona gel de çi be beramber ku rojnamegeriya Türkiye berî nihawiha nebû hêdî te gu 8 sedê çû ber bi rojnamegeriya desthilatê. Yani Türkiye divî warî de hin raport hatin belav kirin, hin lêkolîn hatin çêkirin. Her ku em bêjin hikûmet zêdetir çapemenî xist bin bandora xwe gel jî ew qas ji çapemeniya hindir dûr ket. Yani wek berê em bêjin pir zêde nayên temaşe kirin. Wek berê em bêjin bandora xwe ser civatê zêdetir nakin. Yani ev ku dikarin bigîjin platformên dijital yan jî medya civakî yan jî medya internetî yan jî ew televizyonu aletên çapemeniyê yên din ser derveyê welatiyan jî cihên din ku dibin kontrola hikûmetê din tê belav kirin li wan dera jî nûçetê şopandin yan jî êdî bawerî bi çapemeniya hikûmetê bi temamî nebe jî gelek kêm bûye yani divî warî de Türkiye jî çend raportên bêdûmayî hatin belav kirin miqan yani duan raportan de jî tê gotin ku yani çi rojnameyên ku em taybet ji bo rojnameyan dibêjim yani hinek ji wan hejmara wan sedî 500 daketiye yani berê belki milyonek dağıtına çap kirin, dağıtına belav kirin. Daha yen milyonek dağıtın çap kirin, belav kirin. Daha 7,000 jinayim protum fakat hükümet pişkiriye ki kurt dedi van. Yani devlet van finanse dike. Devlet pere dedi van kuş bu çapeveni akıp bidominin. Her roş şahredarın serb hükümeti ve yancı ev saziyen devleti bisedan be hazaran rojname juan digrin her usa milyonan reklam dedin televizyona ku bikarvin karubari xub bimeşirin fakat ev spansiyona devleti türebe vana nikarın kari xuji bikin fakat çapemeniyin dinci yani her çıkas hükümetten fazla asten ciddi redi sajı bandora xub sercivat etiki yani şberveye keşi hükümet her tim zexte xub mezintirdik girtin ten hapsi kirin yani vak minak bejim tekin dursun oğlu rojnamevane ki bu ernezi düme girtiye zindan ede yek peyvek de Twitter'de sandı bu rojnamevane ki naskiriye Türkiye bu dadge kirin dadge ede düme girtiye 5 roj ceza dani yani de hukma kanuna Türkiye'de cezaevi 5 roje de 6 roj zindan ede evci vergelandırı cezayı pere yani devleti pere diko işte kırıcı ne hukukiye ledisa jidoku civat bitirsirin ku kesek tiştek ne beşi zaktaki bezin danine servan yani gerek hevaleme rojnamadan bir havayı karın استخوي الولاد tabi hesayı birifsin. Fehim eşek rojnamavan ji Almanya gelek spas ji bu tevlîbûnawa. Spas
dikim saat xoşware. Gudarên hêja em hatîne dawiya mijara îroya hest û helwest, supaş bû yên hêja ku heta niha hûn digelme dabûn, supaş bû derhênera bernamê Ravîn Doskî, supaş bû mêvanên bernamê Berêz Samî Tan ji Stenbol û Berêz Fehîm Îşek ji Almanya, vêra Washington'a dengê Amerîka.